Ja sam Una Gligorijević, učenica osnovne škole Siniša Janić, 7. razred, imam 13 godina. Učenica sam mnogobrojnih konkursa i takmičenja iz atletike. 9 puta sam prvakinja Srbije i 2 puta vice šampionka i 2 puta sam pobedila na republičkom takmičenju iz likovne kulture, takmičenje Nikola Tesla. Sećam se da je ona svoje prvo takmičenje u Kruševcu osvojila medalju u dvoboju, trčala je preko prepona i skok u dalj, tako da to je njena prva medalja i možda bio putokaz za dalje sve što je do sad postigla. Kasnije su normalno bila i takmičenja i ozbiljnija i kategorije su ozbiljnije, tako da i ona svojim radom i svojim uspesima izborila se da u 2024. bude i najbolja mlađa pionirka u Srbiji. Učestvovala sam i na međunarodnim takmičenjima u Slovačkoj, imam prvo mesto. Treće i prvo mesto na bronzanom mitingu i prvo i drugo mesto na zlatnom mitingu. Mislim, meni je kao svakom sportisti želja da učestvujem na olimpijskim igrama i na velikim takmičenjima. Pa za sad sam ja starija pionirka, to je do 16 godina, a na velika takmičenja može tek u 18, u 20 i odrasli. Što se tiče atletike i škole, pošto ona je i reprezentativka Srbije kod mlađih juniora, prošle godine je bilo takmičenje školsko, opštinsko, okružno i republičko, dotle su stigli i osvojili su kao ekipno drugo mesto na republičkom takmičenju. Ona je jako dobra drugarica i baš se lepo družimo. Uporna je u nečemu što želi i da što je zabavna. Ja sam jako ponosna na nju zato što uspeva u svemu. Jako lepo ide i crtanje i sport. Svakom detetu je interesantno da crta i sve to, i onda sam krenula samo da crtam na konkurse koji su bili u školi i onda tako sam razumela da mi se baš dopada i nastavila sam da vežbam, da budem još bolja u tome. Želim da upišem gimnaziju, a posle toga ne znam, možda nešto povezano sa dizajnom ili tako to, jer me to dosta isto interesuje za crtanje i tako. Pa najviše bih voljela da pobedim na olimpijskim igrama.